Ni ikaze cyane kuri channel ya Dance Official. Nizere ko uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel, ntugende utabaye umwe mu badukurikirana ku biganiro tubagezaho. Uyu munsi nongeye kubategurira ikindi kiganiro kimeze neza kivuga ngo dore ivyo umukobwa yitegereza ku muhungu. Ntarabandanya kubabwira ivyo umukobwa yitegereza ku muhungu, ngomba nabibutse gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Dance Official kugira ngo video zose tuzokwama dushiraho muzironke atakigoranye. Uyu munsi rero ngomba ndabaganirize abasore na cyane kugira ngo mumenye ingene muza muritwara ku bakobwa, mumenye ko abakobwa nabo bafise ibyo babarabiraho kugira ngo agukunde, abanza kukuraba ko uri umuhungu ufite ingeso nziza, uri umuhungu uteye neza, urumva uburyo bwose baraburaba kugira ngo akwemere yuko yo kubera umugore cyane mwobana mu rukundo. Hari uburyo rero nagubateguriye ngiye kubereka neza, hanyuma niba wumviriza ino video namba harimo ibyo udakora uzoheza wihubure wenyine umunyeti kumbe bwa bundi ngiye kwifata uko kugira ngo ibintu bigende neza. Ikintu cya mbere rero, abakobwa akenshi bakunze kwitegereza abasore, uyu musore usanga atwara ibintu gahoro. Umusore atwara ibintu buhoro, umusore mwiza cyane. Iyo mvuze ibintu buhoro ni ku bijyanye n'urukundo. Abasore muragira amakosa menshi cyane mu bijyanye n'urukundo. Impamvu mugira amakosa neza yayo, umusore ashobora kuza mu buzima bw'umukobwa, uyu munsi nyine baraye bamenyanye, uyu munsi nyine atangiye kumupanga, uyu munsi nyine aramureheje, uyu munsi nyine habaye porogaramu nyinshi zibaho kubera ko ari urukundo rushashe. Ntiduhendane, hajya umuhungu akoresha ubwa mbere harabaho ikintu bita ibishobisho, yani harabaho ibintu byo guhurumbira, ugasanga umuhungu aje mu buzima bwawe na speed ndende. Abakobwa kenshi ntibakunda abahungu bazana na speed mu rukundo, kuko iyo uzananye speed mu rukundo arabanza akakwitegereza. Hari naho ushobora kubwira umukobwa ko umukunda, akaraba ingene ibyo uri kurigira wenyine akabona ko umenga mu ruhande rwiwe ntabyo yumva pe. N'abahungu ni mwige gutwara ibintu gahoro. Akarorero kandi nutanga, iyo umuntu agiye mu murima akagenda kurima, ararima, arabanza akarima, amaze kurima akagenda agakangaza ibyatsi kugira ngo aronke ikibanza cyiza cy'ahatera imbuto. Niyo yateye imbuto, hageze aho gutera imbuto, ntibaze ngo azuca yimbura uyu munsi nyine ateye imbuto, no, harabaho kurindira, kubagarira n'ibindi kugeraho igihe kigeze cyo kwimbura akimbura. Okay, sinzi ko mwumva. N'umukobwa nuko ubanza kwanza ukamutegura bikwiye, ubanza kwanza ukamujyana gahoro akakwiga ingeso, ukamwiga ingeso. Iyo mumaze kwigana mwese babiri biraborohera cyane, bituma mufata imyanzuro myiza y'ingene mushobora kubana kubera ko mumaze kumenyana ingeso. None wambwira gute umusore ushobora kuresha umukobwa ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 5, ubwo nyine ugatangura kumubwira porogaramu z'umukriyaje, ubwo nyine ugatangura kumubwira porogaramu zo kumukriske. Mu mezi 5 aba amaze kukumenya wowe, mu mezi 5 uba umaze kumenya n'ibiko uba umaze kumenya kuri uyu mukobwa mu mezi 5. Iyo rero ujyanye ibintu byihuti ntabwo biba byiza. Abakobwa ntibakunda abahungu bajyana ibintu byihuti, mujyane gahoro. Edayera nawe uri kuriyorohereza, bituma nawe utagwa mu ngorane, bituma nawe umenya ingingo ufata mu rukundo rwawe. Hari n'igihe ujyana ibintu n'ingoga ugaca usanga uragwa mu mitego, wowe nyine ubwawe uriko uragwa mu mitego, ukagenda gutwara umugore mu nyuma y'iminsi mikenya mubanye,
hakaba ari utangura kumwiga za ngeso utize imbere yo kumuha umwanya, imbere yo gukundana nawe ntiwigeze umwiga, noneho ugiye kumwigira mu nzu, bizokugora cyane kugira umumenyere. Ni bya bindi uca usanga birimo nyine ibibazo bitagenda neza. Rero umusore atwara ibintu buhoro buhoro, abakobwa baramukunda cyane. Basore nimwige gutwara ibintu buhoro buhoro. Ikindi kintu uzosanga abakobwa bitegereza cyane ku bahungu, iyo uri umusore uvuga n'ijwi rituje. Ijwi rituje n'umugore n'umugabo muri mu nzu mu bana ni ijwi ryiza cyane. Iyo umugabo ariko arakuganiriza n'ijwi rituje, ariko akuganiriza n'ijwi rigenda gahoro gahoro, atarimwe arakangama, urumva ko muryohewe, kuko n'ijwi rifise uburemere, n'ijwi ririmo urukundo rudasanzwe. Hajya n'ijwi aritegereza mu gihe muriko muraganira nawe, akumviriza ijwi ryawe ukoresha, akumva ingene uriko uramuresha. Iyo uri umusore rero ufite ijwi rituje, ritari rya jwi risamira hejuru, ritari rya jwi umenga muriko muraganira ngaha nawe mwicaranye ukuntu uriko urabwira umuntu ari hirya. Iyo uriko uraganira rero n'ijwi rituje riri hasi, umukobwa araryoherwa cyane n'ijwi ry'umuhungu usanga rigize rituje, riri hasi, ritari hejuru. Ikindi kintu abakobwa bitegereza cyane ku basore, iyo uri umuntu wambara neza. Abasore mu by'ukuri hari abasore batambara neza, hari abasore bifata uko bigombeye, hari umusore akwambarira impuzu edahera ukabona wowe nyine ko aberewe mu buryo aho ariho hose, yaba mu barabara atambuka, uwo ari we wese yamwitegereza akavuga ati ni ukuri uraberewe. Iyo rero uri umusore wambara neza, wiyitaho ku mubiri wawe, abakobwa baraguhurumbira, kuko n'umusore yambara neza abakobwa baramuryohererwa cyane. Hariyo abasore usanga ari basindabibazwa, hari abasore usanga bifata uko bishakiye. Kujya nyine mwebwe mushima abahungu, n'abakobwa niko bashima. Wowe urashobora gukunda umukobwa ingene yambara, kuko abantu bose ntibakunda bimwe. Hari umuntu akunda umukobwa amubonye ishusho yiwe, vizaje yiwe ikamuryohera. Hari uwundi ashima indemo y'umukobwa, yamubona indemo aryoherwa. Hari n'uwundi yabona iminwa y'umukobwa akaryoherwa, akaba ari yashimye. Hari n'uwundi ashima amaso. Kumva buri umuhungu wese nuko agira nuko ashima. Rero ni ukuvuga ko n'abakobwa nuko, iyo umukobwa abonye ko uri umuhungu wambara neza, urenganya akabona ko uberewe, icyo kiri mu bintu bikwega cyane abakobwa. Kandi abakobwa barabyitegereza, ntimuze muraraba, ntimuze mwibaza ko abakobwa batabiraba. Ibyo byose abakobwa barabiraba. Ikindi kintu abakobwa bakunze kwitegereza ku bahungu, isuku. Hari abahungu batagira isuku. Iyo mvuze isuku ni iyahe? Nk'akarorero ngomba gutanga, umukobwa murashobora kuba mwicaranye ahantu hamwe, hanyuma umukobwa akabandanya kwitegereza. Bibaza ko umukobwa akenshi aba ariko aritegereza, akenshi umukobwa aba ariko aritegereza mu nzara zawe. Hari abahungu usanga inzara zabo zirimo umucafu, hari abahungu usanga inzara zabo zitameze neza. Ariko ikintu cya mbere, hajya muko muraganira n'umukobwa, namba wa muhungu utari ubizi, umukobwa muba muriko muraganira mugabo akwitegereza, hanini yitegereza iki? Mu maboko hawe, akitegereza inzara zawe, araba ingene zimeze. Kuko hariyo abantu usanga badakora ubucafu mu nzara, ugasanga inzara zimeze ukuntu. Gira isuku. Isuku ni ikintu abakobwa bitegereza cyane ku bahungu. Ikindi kintu akenshi uzosanga abakobwa bitegereza cyane ku bahungu,
ni mu kanwa h'umuhungu, hajya wicaranye n'umukobwa muriko muraganira, umukobwa arashobora kumva impwemu zawe zo mu kanwa kawe, akumva ko ari nziza, akumva ko zimunyuze cyangwa ko zitamunyura. Ati kubera iki? Nk'akarorero urashobora kujya tungurusumu, umaze kujya tungurusumu ku muntu uwo ari we wese iyo ayiriye, hanyuma uhejeje kuyirya ukaca uja kwicara mu bandi, irafise agahumuro kabi. Ako n'akarorero natanze, irafise agahumuro kabi. Iyo uriko urasohora impwemu mu bandi uca wumva umenga impwemu zawe ziko zirasohoka zimeze nabi. Okay? Rero wariye tungurusumu, wicaranye n'umukobwa, muriko muraganira, noneho hariko arumva impwemu zikuva mu kanwa zitameze neza, urumva ko ntashobora kukwihanganira. Ntashobora kukwihanganira. Karaba neza mu kanwa, genda mubonane canke muhure yumva ko ufise akamoto keza. Ikindi kintu abakobwa bitegereza ku basore, umuhumuro w'umusore, hajya wakarabye neza, wisize, shirako agaparufe kawe, umute neza. Iyo uriko uramuta neza, umukobwa arakuryoherwa cyane. Iyo yumvise akamoto kakuvamwo ari keza, iyo yumvise ako kamoto kakuvamo, biramuryohera cyane umukobwa. Ibyo byose nibyo abakobwa bagenda baragirane bitegereza cyane ku bahungu. N'abakobwa bararaba, ntimwibaze ngo abakobwa bo ntibaraba, nabo nyene bararaba. Hari ibyo bagenda bihweza. Ni byinshi, uburorero ni bwinshi abakobwa bagenda bitegereza ku basore, ariko nabateguriye ibyo gusa. Wa muhungu ukaba uzi yuko muri ibi mvuze ata kintu ukora, gerageza mu rukundo rujyane gahoro gahoro, kora isuku n'ibindi navuze. Umukobwa wese uzoresha azogukunda nta kabuza. Umukobwa wese uzotumbera azogukunda nta kabuza, kubera babona ko karakteri zawe ari nziza cyane. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana, naho gutaha. Bye bye.